Zaipawl te Rahsiveng kan han role ania an zute kan han ngai tha pon atang te kan han ngai thmasa ngai nom he mea an Zaipawl ma be se te po sai te sha he kapula hianin an branch Zaipawl conductor achua apil le an ko te min han shi mi sa sila ole kaming chu ls learning mona ania mama tite ko min ko wa amaro chu min mona tite ko yanin min ko bok thinani hey inside ha he ka zir shak toi na mai inside ha anwa cha pa tu ha amoi em me ya soprano te player kan ena anside mo ka ngai kha chuan an bang chang ve to om nge o balo te an o kha ya pui thin ka ya amai ro chu an player kan ena na no pan me tho bok sia in khol chwa na sa ve ya ammo lia in khol chwa na sa ve tin ba ka an la lo pa masa an no pa na ve nen an no hi pui thin ra wa mele nang mo tin lo wa ten kan nola te kan chuang ve khop mai an o bo tha an me bo tha ani le he in go khom thin har se ve chin dem a chen chu I mai cha in go khom har se in ko em tin me la po ya ime ta se na ko ma ya har se na em na ma ya in nga be in nei na sa pe in go khom tam khi chu kan har sa lu tu lo dia la bo yu chia kan la zera chuan ko kan sang te kan ni bang hian in program te in thua amro chu kan ko khom chu na ro chu ni member hi kan kal tham reng fuwa amro chu member chu kim taka zera ro chu kan la nei chong lo ni sanin thleng ko hian ni le pakhat na I tur hian in inbuatsaihna te atok te tiam in chau sak te pakhat na ni chu kan tuma tin intihsiakna ani wangi pakhat na ni ngei po kan tuma kan chau chu kan ti chong lo ma ro chu pakhat na ni turin kan on sai lo alo ne be pakhat nei ni ngei po kan du sak chewa in zai lai kha in a be se yong pokin ka sia du sam na kan ma chu Hum sa